Hello, ba? Oi. Mga bayo mo na po yun na po Red Fam. Ba das money ong ban release no kanika interview ko jong pila nginong kong mo. Ha. Ngia don problem kendiat ketuka interview ko jong pima. Balay tu. Namar ki don katukat ni ki jeng keren kim sngoy hap tan tapi kawe bakal jerong. But secondly ki don ki bam sngoy hap bat ki we ki brew kan. Jengkeran kum notit mo. Hoi dari you namar kala jerong ha ka interview ki don hi katukat ni ki jeng keren long da sngo hap tan ta du kata. Te dari bala ta namar iba dasru ila le baklahi klamithu ire nga ba las nginong kong ban kata interview kan. Biang hab le biang pesisir. Try pin hab ya wan biang try mo ban ya le biang kan hab ridu biang. Kamu the whole team hawan biang. Da pila ata bahaba wan baru whole team hima. Ani. Tong insekran sibet mo. Namar ba kanika interview hab release not last Monday yang ibadas. Mandi kan. Te dari ba piala bahaba wan amtas ngihi. Mentate sa AP. La kajong lum sa iken ani. Namar ngastu mo tang ba dangim la le amtas ngiru namar hab edit kloy ban hab bo atam. Mentate nga try no lapsup hinama ba pit tak tabaji. Nang sa la kajong sakat banda lum dalang iki kat banda ong ani. Sure wan tang sipang kan. Mangate ngam ladra. Dengan hab kontak saya ki kat bakinda respons kat bakinda ni la kata beji kadeh kataru tem Kamu mau kelik long like kita kintin ki bakom notip kidon hi kat tu kat dia bapila long keren long kam dalong tanah du kat tamo tang bagi kam long sngo long palat ne kim dalong pala dah du kat ta tang ba dan ki bom sngo ya hap ta pistu ni ngau klem ya Muslim dah ya keren bet tum tu. Masui lah ya keren la long la dah keren bahada itu mah. Dan semua kita kinti. Long kila abun hi ki jeng keren ganya tu kesingi tak kadau la yu hi ngarong klam pet baham tang dala sedang ben sengap ngong ben edit nak mena. Ki don tang kat tu kan him da bun tan ra tang ba ni bah bangi le nak kum ni sap la syai dang stepi la nyam trai. Nampak manggan berbetai. Mar kidiki sakadiki ngilong tray hamsam jing hi. Ngastu kata tang ba kan ni interview ro kadai ka badon kam hiam nam ta jung pisya. Hai tu. Da pilat ban wan la syai dang step hai kum tu. At least men step dang kam lat por kan. Syo ban long tray piro kan. Long sa da yung sa jing tebe fish bed. Ani te dari ba pi ong ban tre ban wan kam kloi tangar ngan wan no dang kloi ken wan do kam tu pra bajin kam tu ngan le ban wan khnang manga kan piong wan lang baro ong di tu manga te ba pi di choir te di te standing one man choir ta di solo tu mo hoi tada di ba yung suya keren ngabat ki si phang ngan sa koli pilong kalong hi tang ba le ban ya wan mo ya pelat khnang beken itu persiang mo. At least syua ban pelat ya ka interview jong ka tu ka jingrai ka jong Peter ngin le no da kan ka prank show manta te kan kham skut na syo kan. Ali. Ilung te. La pa ilung kan. Tadi mesti lam ilung. Hajman. Mangkum entah bang ya keren bahamo. Gila deh keren bah kintiru. Dalam pada ya linti. Ani